Maginanataman pa eh. Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iji igit ti kalsada? Ay, ni Jason na ita anak. Anak ni Perla ni Tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na ngaglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak ngamin, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Tawrin mo sana makakita. Kabaalan na lahat at aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tawrin mo kasta ti kasasad na katultulungan na lahat ni nanang na. Nadagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot ngamin ni Jaysunan. Kan kadagito'y la nagsumlina dito'y. Ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kasta aya tatang? Nyala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipnget ka di ti tangatang ading ko. Wen nga rod manang. Ala, yurnos tan tilako ta, tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikanta kadagi tilako ta. Ala, agurood mo tan. Gani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta amapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wen manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasitin na paglakwan ta. Wen nga rod ading ko, ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersena ni Nanasita tatang. Adda ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan na iti sabay jayan da Jaysa. Di napinta sa bulsak ngaglaklakaw tatang. Wain, anak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Wala na. Hindi pala na minsan nga daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasan. Ay kat mayat nga ron, Walter. Wala na. O sige, panawan kayo pa. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Baraw. Hello. Naimbagang sapam Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito lako yo asaba, Jessa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Uray 2 kilo. Nay, naglaing kamutan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga uray saan mo makita. Walter, takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige, agpakada akon. Tama nga no urayan ni tatang ko dito impagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya? Mayat matiisam na kan ka manang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasingpot day jay. Wen nga rod manang, kan amom nagwapo pay, kan natayang. Kasta aya ading ko, kat anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap na amom manang.
Kumusta nga iti pa naglako yu iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaka na saya at ngarud ano kasta. Bala, umay kay ngarudan tamangan tayon. Nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko? Nanang. Awon, naglupas iti kinapulis dayjay. Kasta ka di nanang. Madlaw anasingpet ti panagsasauna. Talaga anasingpet dayjay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamot kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baalakom, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatangik amin na itanabati alako yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan uti ginatang mo asaba. Nimbag no may busta na ita. Ang mga no madadaal. Ipadawat ko kan nanasita ti daduma tatang. Kan tapno ada pundoyo Ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta hap-ripe pay mo't ti daduma. Sa bagay mo't kadi Nanasita. Padawatan kay man iti saba. Nay, apay. Naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Ket saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Ditayan da sa abulsek, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kasla adda madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di pagtagilakwan da nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Eh, awan dakas na nana. Ta baro akmait. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursunadam, nga uray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpien na pa yan Ay, kastaya anak ko. Ako nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amaya tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang mo. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan no nga mintirik nana. Anya, apa yan ngay? Naimbagang sapayo na perla. Aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Wan ko man nana. Ngam apay asaan nyo akadwa ni Jessa. Ay na, maditirik na, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ko, at damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglakla ko iti saba iti igid ti kalsada nanang. Nanak ko, Kasta aya. isu adi ka agpaati wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na dakin ni Walter. Idi pa lang.
mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isong agpapintas ka pa'y iti husto, anak ko. Ichat mo, agpapansin ka kunkwana. No kasapulan ng agparik na ka, aramidem. Piko tempay kit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat na, tatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursunadam ka na gadyang kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Jak ilibak, tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Ta baro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw ti pakarik na am iti ayat ako na di isaw. Sikat tag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayaat ka din, tiriknam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakin ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak ka, Jessa. Ha? Narik na akong na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka, kat normal ka ang tao. Awan diferensyam, kan may saka pa'y a pulis. Apay. Anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito'y igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumet nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damay. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabawyan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay gaya kasta ti ibagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo ka di iti saba. Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to, iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di na. No adda planom ang mga klon kin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni,
Saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Nay, di kag sangit Tamangan no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagaken ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala, anak ko. Di mo ikan kano, timbaga anakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakit anak lang amin itimbaga na nan. Ala, di ka pa apektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang. Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. Mabainak sa na mga klangkin ni Walter, nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siyak, awan makunak kan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kaskan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yanak ka? Nagpariknakan kini Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak ngam nagtamnay matireply na. Nuda dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga intitexan. Sige tarom warak na nang. Nene, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay. Addan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang idi kalman. Anya? Agoray ka. Di adal ka day. Uwan ngam awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klunan nak. Walter. Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. Nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman nak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawin di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga agmarcha day jay, kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapan ang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at ti anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita, nagkasar kayon, agasawa kayon. Wen nga rod, nga uray ado ti maibagbaga dagiti ta. Di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amu tinobium dayta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya,
Apay ngay, ay saan ang mabalain? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapahan ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, apay ngay akas tati itsura na. Saan mo't anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi diya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahi tati anak ni Maria? Wan, Barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apay nga inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin, Barok. Awan pa yung may. Iso nga inabunga. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahi ito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat min day jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakan parakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingpet alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wen nga rod. Yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo, Titan? Kumusta da apong lakay ka na apong bakit? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay da mangan. Kitam dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan timang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wan nairwar ko ni tibangko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kitaam bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtala ka king ka, Jimo. Iso a pinagnaad ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak baybay anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Urayim ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpauit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun aya. Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay.
2 bulan na siya nagpauit. Pangusaran nyo iti kwarta ya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko mutan maibibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalat ta kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kinapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansay? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kinapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apo ko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaman pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwartata. Saan nga Rod? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wantimpaw itda. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Awan ang around. Nabayagan saan ta arimbar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga ron amaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabeng. Anyat pampanunutem aya. Naisikod na pampanunutag Nga. No apay nagbasay ti pawpawid na giti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid na ide. Jakam mo Naumada siguro na. Kastanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron amo. Kanayon da pa'y nga umawag ite. Apay saan da ta matingaw awagan. Saan da ta nga ta akailaw nagiti apo ko tabakay. Kailiw da ta. Nga makumikum da ka no nga ron. Kunan ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Wan iso nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga rod. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen Insan, makamukan. Sikan tag budget, ta sikamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka Insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlepas ti panagadal mo idi Insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay anda apong Wen ka de Insan. Di kay madanagan. Ay wen, kasaritak man da apong, Jimo? Ay, Insan. Awana ka balay. Adak dito'y kindaan.
Makichindak, ta pagsidag daapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan-anos ka. Wen, insan. Agyaman nak. O sige nga Roden, bye. Bye, insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na daapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Patakdirak adago sa ni ti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya kon nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalaya. Adat ba sida bakal? Ay, target manon Manay, wala ka target wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta, tadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryindan. Agaanos ta Hindi mo sabat ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanan, nagbaliwin da insan Glory kan insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Ay, sandan nga agpaw-pawit iti kwarta, apong. Apay nga ta. Wagam ba ta kayat ko abakasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Ngam, di kay madanagan, apong. Tasyak, ti gumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwartam, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo, aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laang? Wen Glory, sika ngay. Wen Manong, makabakasyonat. Nasayat nga Rod. Tapno agiddan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawid di Pilipinas. Kailiw kong apong bakit kan apong lakay. Uray siya ka Rod Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di paspasidap ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imuyong kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanan, nalipatan da tayon. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Well, Jimaw, kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Hala, pumanaw kayo ti isang wanak.
Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Anay ko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakid nga, Jimaw. Ay, May sakamot alaklakayan. Anday Ay na. As tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Ha? Ha? Api abugbog kawam da apong. Jimo? Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayon bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak tanagawid kayo! ay na, imbag na singmangpet kayo na po. Apaw. Kaya't yung tigatas. Itimplahan kayo itigatas yaw. Ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi singpet. Ay na, di yung patpatan na tatao. Ha? Plastic na ita. Aging sasingpet lang. When Roger Glory, idinamaw, nasingpet ni Jimaw, nga may di agbaybayag, rimuwaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jacqueline, pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipaw it kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igat-gatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Kumsaan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kadaapong. Insan. Saan mi nasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaga nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wen! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay podno nga kindaga iti nagtuunan ti balay mo. Podno nga kindaga nga? Naluko ka, Barok. Linuko na ka, di naggatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo't gaya makukuha din lako nakin ka? Anya? Isumot la di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukwa iti daga. Baraw! Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pagnaidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Solnitak ti nagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat, insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ang titibalay. Ngam saanan asika ti pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amumon ti mapasamak king ka, insan. Mapilitan kamin amang idarum king ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it,
Don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intun bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen Uncle. Ken tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen, Uncle. Uray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Ket, wen Uncle. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isabdang mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen, Antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangantaman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Ken, di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakan. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen, Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayo. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen, Uncle. Loro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Patala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami agin-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano dayta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasanga laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wan, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wan, antay. Antay.
Awan mo't tay ginatang yu abadaw. Anya, langik kam. Dito'y mo't lalugan antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Wan nga rod antay. Sayang nga talaga. Simangput kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo ng antidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ingatangan me iti bado na, kunana. Anya? Ay una yan. Abay, masapol aya mapanda ipuposti kasta. Ado nga rod din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang mga kasta. Diyak ko man inalala da diya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga Ijay mo't lang Addan sa kano nakastrak iti lugan, ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa'y mo't kurkurson hadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam napukaw mo ti daduma, sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Lakay, kita manday tuy, ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas may. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sagmamano day tangay. Awan, libre. Libre? Asi daw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, wajak binayadan. Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan Siakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Agad sika sumurot ka. At damat kitilugan, mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw, mapantayaw. Winang kail. Ti insuot ni ang kalabadaw. Kasla, isuot tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Bentog! Apakas tauna panangkita mitibado na angkel mo. Antay. Kapadpada na nga may ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso napukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay.
Nabilang mo't lagayam ti sumrek di ta restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilukan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isaw, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Nay, eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas kada kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wag-wag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wag-wag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wag-wag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. 1,000. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungagyaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatenta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikaten. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sag mamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay, katwan mang tudak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle, kat anyat ibagam nga. Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Ta saan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan, uncle. Tanuan niya ti kanan may kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan, uncle. Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan parakan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanya ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, 1,000. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na ita ayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta kunam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da.
Una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay tikawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali a pagtrabahwak, pumanaw akong iti ayanda, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Uwan nga rot Iso nga anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man at na bati at araon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan tayo supot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kate? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro, tagman da angkal kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay damat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang matag ito eh. Adamot natin na. Adain na po na. Adamot lasag. Basay. Naglukon da giti akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo eh. Amukon. Jak ibeleng da ito eh. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay. Anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tay in-take out yung akan nagkuma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Kat pasinsya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padaasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway, ngagpakada akon kada kayaw.
Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin? Pumanaw akaw, nantay. Taadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, ada di mo nagustuhan nga naramid mi kinantem. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinaantin di ti balay.